Danas, na Veliki petak, u prepunoj bioskopskoj sali Doma milicije u Kninu, održana je osnivačka skupština Srpske opštine Zadar. O karakteru i važnosti ove skupštine govori i brojno prisustvo visokih gostiju. Zadrana je pozdravio mandatar za sastav vlade inženjer Đorđe Bjegović, koji se prisjetio mnogih fudbalskih utakmica koje je odigrao u Zadru, te je pritom rekao da je došlo krajnje vrijeme da odigramo jednu pravu utakmicu koja se zove Srpska sloga. Zadran je pozdravio ministar unutrašnjih poslova Milan Martić, rekavši da Zadar nikada nije bio hrvatski, te ga treba vratiti onome kome pripada. A Smoković nikako ne smije biti u Vrpolju, već tamo gdje je oduvijek bio. Zatim su pozdravne govore održali predsjednik Skupštine opštine Obrovac Dragan Milanko, predsjednik izvršnog vijeća Skupštine opštine Knin Veljko Popović, te izvršni sekretar Srpske demokratske stranke Krajine Dušan Vještica. Svi govori odisali su istim tonom, povratkom Zadrana na svoja ognjišta, te činjenicom da je došlo vrijeme da 28.000 Srba koliko je živjelo u Zadru naplate svoje dugove od nove hrvatske demokratije. Dušan Badža, Srbin iz Zadra, prvi je napustio Hrvatski sabor kada je uvidio pogrom koji se sprema Srbima u Dalmaciji. Na ovom veličanstvenom skupu Zadrana u Kninu Dušan Badža podsjetio je da je 1944. godine prvi koji je ušao u Zadar oslobađajući ga od fašizma bio Srbin iz Obrovca. Neka tako bude i ovaj put, jer je sazrelo vrijeme da oni koji su ostali u Zadru shvate koliko i hrvatski fašizam nanosi zlo.